Kratki video, škare za rezanje plastičnih cijevi. Ovo je što je, kako su izrezale one, kako se dobije, dobro malo je u koso, jer sam u biti pokazio klincu kako se reže s njima. A ovo je primjer kako je on išao rezat sa ovim. Znači, ne reže se s time. Nedavno je bio video što sam ja stavio o pegli za vodu, a ovo je sad škare za rezanje tih cijevi. Jednostavno je. Prvo, najobičnije škare luksove, 60 kuna u Pevecu, ništa posebno, ali ja kažem za hobi majstora ni ne treba ništa bolje. Ovo je nekakva, ne znam, nije bitno šta je to, uglavnom da ih valjda drži spojene. I naravno kad ih se kupi čovjek koji normalno, ako je pravi majstor, neće čitati uputstva, nema pojma kako ona rade, ako ih prvi put drži u rukama. Znači kako sad ti ideš rezat? E pa jednostavno, znači one se otvore i onda će ovaj tu zub hvatati ove zube i kod stiskanja će one se stezati i prerezat će cijev. Poanta priče, dosta ljudi, šogor me nešto išao pitat, ovo uopće ne pila cijev, ovo reže cijev jednostavno samo pritiskanjem. Znači sad ćemo prikazati kako to izgleda. Snimam video kako se cijevi režu. Da, ko bi rekao, ko bi li se nadao. Znači jedina cakica pokušati što ravnije podesiti. Šta kažeš? Pa ne moraš, sad će ići gore. Nije čak ni teško. Evo ga, savršen rez, savršena, ne znam, debljina. Znači, 60 kuna, Pevex u stvari, služe svrsi, režu i ne znam šta još treba reći za to. Znači, tak se reže.